Pozdrav svim gledateljima, ja sam Dragan Franjković, dolazim iz Osijeka, imam 38 godina. Pozdrav svima, moje ime je Niko Bilandžić, dolazim iz Osijeka, iz Osječkog kickboxing kluba Sveti Duh. Pozdrav svima, moje ime je Mikael Golubović, imam 21 godinu, dolazim iz Osijeka i predstavljam kickboxing klub Sveti Duh. Pozdrav svima, moje ime je Antonija Krajinović, borim se za Osječki Sveti Duh i imam 28 godina. Da, ajde krenemo nekog samog početka, kad je kickbox klub Sveti Duh krenuo sa radom? Koje godine, kad ste? I vi ostali, kad ste krenuli da se bavite sa kickboxom? Hoćeš ti, ajde. Znači, kickboxing klub Sveti Duh je krenuo sa radom 2.6.2004. godine, što je ujedno i dan kad sam se ja rodio, to je, ajmo reći, mala legenda kluba. Krenuli smo, ajmo reći, nekako od samih početaka. Prvo natjecanje nam je bilo 2005. godine na svjetskom prvenstvu gdje smo imali predstavnika koji je bio drugi na tada svjetskom prvenstvu. Danas već tu imamo i Antonija Krajinovića koji je bio prvi, te ostale, imamo još dvojicu glori boraca u klubu. Možemo reći da smo poprilično uspješan klub. Antoniju, kad si ti krenuo? Kad si ušao u borilački sport? Ja sam u kickboks ušao pred kraj 2013. godine, da sam još bio srednja škola i odmah godinu nakon toga sam se počeo i natjecati, počeo nizati neke rezultate. Doduše na početku nije baš bilo uspješno kao i sada, ali godinu dvije nakon počeli su finala državnih prvenstava i sad već ima 7 godina za redom da sam prvak Hrvatske i prošle godine sam osvojio svjetsko prvenstvo u Portugalu. Natječem se već 4-5 godina u Svetom Duhu. Imam 30-35 amaterskih borbi. Osvojio sam 9 puta državno prvenstvo i bio sam 2 puta, imao sam 2 medalje sa Europskog prvenstva. Coach, kad si ti ušao u borilački? Ja sam u kickboksu nekih 25, skoro 26 godina. Prije sam, dok sam bio mlađi, sam se ja natjecao, borio se bio, vrlo rano sam se prestao boriti, otvorio svoj klub, počeo voditi treninge. U početku je to bila rekreacija samo. I prije nekih 8-9 godina smo se spojili s klubovima, Sveti Duh i moj klub je od onda sam jedan od trenera, uz Tomu Bilandžić, jedan od trenera u kickboxing klubu Sveti Duh. Što se tiče općenito ovako malo o radu kluba i o svemu, mislim da smo stvarno jedan ozbiljan sportski kolektiv, čak bih rekao jedan od ozbiljnijih u gradu, kad se usporedi čak i sa drugim sportovima koji su možda čak i popularniji i praćeniji od kickboksinga. Mislim da stvarno radimo kvalitetno, da proizvodimo stvarno odlične borce. Evo, ovi dečki ovdje su stvarno budućnost kickboksinga, rekao bih. I nisu samo oni, imamo ih još u klubu. Mogu čak reći da je kickboksing čak i sve popularniji postaje. Imamo znači dječje grupe, imamo grupe za starije, za rekreativce, za natjecatelje. Oni su dakle cijeli jedan vertikalni pristup tome, znači od malih nogu praktički do seniorske dobi. Imamo svih uzrasta, uvjete. Evo, vidjeli ste dvoranu sami po sebi, rekli ste, znači dvorana je stvarno odlična, imamo odlične uvjete i dečki rade stvarno vrhunski posao. Evo, sad smo ajmo reći pri kraju priprema za Europsko prvenstvo koje je u Ateni za 2 tjedna. Dečki su spremni, očekujemo odlične rezultate. Krajina je prošle godine osvojio svjetsko prvenstvo. Svi oni kad idu na natjecanje su praktički konkurenti ne samo za medalju nego i za zlato. To je uvijek znači, pitanje malo i sportske sreće da se neke stvari poslože i ozljede i sve to skupa. Jer sustav natjecanja je takav kakav je. Znači ti Antoni je u 7 dana odradio 5 mečeva. Mora biti malo i sportske sreće i tog svega da te ne potrefi neka ozljeda u prvom meču i tako dalje. I evo, njemu se to poklopilo prošle godine, vjerujem da će ponoviti uspjeh sada na ovom Europskom prvenstvu. Uz ove momke još bi tu spomenuo i Filipa Matića i Bornu Bilandžića, stvarno dečki isto vrhunski borci, spremni, hrabri, žive svi taj život. Znači, to je ono što je meni najbolje od svega, znači oni svi žive taj život, pravi su sportaši, disciplinirani, možemo komotno reći da mogu biti uzor nekakvim klincima današnjim i da se stvarno mogu ugledati na njih. Svi studiraju,
treniraju, rade, bore se, stvarno onako, evo, mogu reći da je atmosfera u klubu zbog svega toga i zbog njih samih i zbog svega toga da je odlična i mislim da smo stvarno jedan ozbiljan sportski kolektiv. Evo. Može svako posebno od vas da kaže šta kickboks za vas izdvaja u odnosu na druge borilačke sportove? Zašto baš kickboks? Zašto baš kickboks? Samo na borilačkim sportovima ili općenito na sve sportove? Općenito na sportove, pa meni općenito, znači usporedbi s drugim sportovima, znači tu ima savršen omjer toga kondicijske pripreme, snage, eksplozivnosti, agilnosti. Osim toga, ok, borbe su sve stres, treba imati hrabrosti, nije isto, ne sad da omalovažavam druge sportove, ali nije mi isto izaći na teren i igrati nogomet, ili ući u ring i boriti se sa nekim. Znači treba imati toga, hrabrosti, jak u glavi biti i s vremenom te isto to i ojača. I osim toga, evo, možda neki se ne slažu s time, ali misle da je, stavljaju to kao da je tuča, jel? Međutim, mi u borbama imamo taktike kako pobijediti svakog, koristimo razne tehnike, gledamo rupe, otvaranja, gdje i kako pobijediti protivnika. Ajde, nemoj pričat, voliš se tući, ajde priznaj. Osim toga, voli se i tući, ali evo, mislim da je i to isto malo treba i razmišljati, savršen nekako omjer svega. A glede ovoga, usporedbi s ostalim sportovima, borilačkim sportovima, ja se iskreno ne volim toliko hrvati, pa mi je MMA i te stvari nisu toliko primamljive. Boks mi je dobar, ali ne znam, kickboks je opet mi onako isto po tom nekom pitanju glede udaračkih tehnika najbolji, najkompletniji i eto, zato sam krenuo s tim. Za mene kickboks, što se tiče prilike kao, ajmo reći, tih borilačkih vještina, mislim da je to, ajmo reći, najbolji, najbrutalniji sport, jer prvo moraš pobijediti samog sebe, to skidanje kila, pa nervoza prije meča, a onda nakon svega toga, ajmo reći, moraš pobijediti protivnika. Što mislim da ni u jednom drugom sportu nema, osim tom, ajmo reći, borilačkom. Može coach. Pa ne znam, ja sam počeo kickboks, kad se ja to počeo trenirati davno, u Osijeku nije bilo baš tu puno ni izbora, ni klubova, mi takvi smo bili, jednostavno smo volili te takve sportove, borilačke, kontaktne sportove i evo, počeli smo s tim, naravno ja se zaljubio odmah u početku. Slijedili su ti neki prvi sparinzi, prve borbe, nekad izgubiš, nekad pobjediš, ali sve to, ne znam, jednostavno nekako voliš to, evo, voliš taj osjećaj ići na trening, voliš odraditi dobar trening, voliš odraditi dobar sparing. Pogotovo, evo ovo što je Niko rekao, ima svojih poteškoća, naravno prije meča trebaš skinuti kile, trebaš paziti šta jedeš, to sve utječe i na psihu i sve, ali jednostavno onda nakon te borbe baš se dobro osjećaš. Evo. Ja sam zapravo bio kao dijete ulazio dosta u probleme i onda mi je trebao neki sport koji će me smiriti, koji će me odvratiti od svega tog. I krenio sam prvo sa MMA-om. Bio sam 4 godine u MMA-u i nisam se natjecao dok nisam prepoznao da kvalitetu kickboxing kluba Sveti Duh. Tu sam se krenuo natjecati za Sveti Duh i naravno krenule su i medalje. Promijenio sam se totalno, znači sport uvijek usmjeri na neki pravi put i tako i mene usmjerio i otvoren sam za sve. Imam 21 godinu, mislim da trebam se okušati u svemu i da svoju karijeru te gradi. Ja bi se neki iz mog ugla gledalo samopouzdanje. Na polju samopouzdanja bukvalno svako dijete treba da krene da trenira neki borilački sport. Tako je. Lupom u fudbalu ne možeš da stekneš to samopouzdanje, na osnovu čega ovdje ćeš steći to samopouzdanje, bukvalno glupo što kaže, naučit ćeš da se potučeš, naučit ćeš da odbraniš svoju porodicu. I bukvalno, ja znam da 90% ljudi koji treniraju ovdje neće izaći sad napolje i prebiti prvog koga iđe na ulici. Nije ta priča. Ljudi preko televizora i što gledaju misle da je to zapravo tako, ali je, upravo se o tome radi. Znači, sport je dosta, pod navodnicima, na lošem nekakvom glasu. Možemo čak reći da je prije to i bilo, možda malo drugčije. Danas ja bih rekao da je kickboks sport koji je zaista za svakoga.
i rekao bih da je odličan za djecu, baš zbog ovoga evo što si naveo, znači za to neko samopouzdanje, za izbacivanje viška energije. Obično kickboksing ne pravi problematične ljude i problematične klince. Problematične klince napravi sve ostalo osim kickboksinga, znači okolina, prijatelji, obiteljska situacija, ulica, ne znam, razne stvari, ali kickboksing mislim da definitivno nije jedan od faktora koji pravi problematične ljude koji će izlaziti van i koji će se tući. Evo ja stvarno za njih sve mogu reći, svi koji treniraju kod nas u klubu, čak i rekreativci, tog nema. Znači tog nema, to jednostavno ne postoji, to nije opcija. Izaći van, napiti se vikendom i napraviti neko sranje vani, to jednostavno nije opcija. I oni to svi znaju. Mislim da je sport jako dobar, zahtjevan je u nekakvom smislu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, razvoju koordinacije, razvoju motorike kod djece. Mi dosta tu radimo s njima kroz igru. Znači postoji način kako se radi s djecom, kako se radi s rekreativcima i kako se radi sa natjecateljima, znači ne radi se isto. Rekreativci recimo ne rade teške sparinge, ne dam im da se tuku s djecom, opet se radi sve kroz igru, udaraju više fokusere i to, ali opet se radi taj jedan, događa se taj jedan proces socijalizacije na treningu i kroz trening djeca jako puno benefita imaju od samog treninga. I mislim da je sport, evo, kao što sam rekao na početku, mislim čak da je malo uzleto i da je sve popularniji. To možda možemo zahvaliti i društvenim mrežama i svemu skupa, ali mislim da sad sve više i muških i ženskih i rekreativaca se odlučuje kroz ovaj vid rekreacije. Do sada, na primjer, skoro je da kažem krenula školom u septembru, znam uvijek kad krenu djeca u školu, u školi se uvijek gledaju ovaj je ružan, ovaj je loše obučen. Međutim, kad dođeš u dvoranu, ovdje su svi podjednaki. I koliko me gleda na taj način, zbog toga je, ja mislim, jedan od zbog čega bi neko dijete trebalo da dođe, i tipa da se nauči od tebe kao trenera da poštuje tebe kao stariju osobu, da nauči tu neku disciplinu, drugačije će se ophoditi. Lupam, ja sada dođem da sprdam, lupam njega u školi, ali kad bi došao ovdje, kad bi ti neke stvari objasnio kako da se ponašam, drugačije bi se ja ophodio prema toj deci. Ovako sve bukvalno vidimo ono što vidimo na telefonima, na YouTubeu, na klipovima, na raznim glupostima što se dešava. To je problem što djeca danas većinu informacija dobivaju kroz mobitel, tablete, kroz društvene mreže i te neke stvari i onda ovaj vid nekakvog kontakta sa tom djecom je zapravo jako bitan i ovisi puno o treneru, ovo što si rekao, ovisi kako će se on postaviti, šta će pričati toj djeci, kakav će trening raditi s njima, šta će im govoriti o životu i tako dalje. Danas djeca uglavnom dobivaju informacije i uče kroz društvene mreže, kroz tablet, mobitel, po cijele dane vise na tim ekranima i onda dođu tu na trening. To je zapravo većini njih jedini kontakt sa jedini oblik socijalizacije koji imaju osim škole naravno. I zato mislim da je jako dobar kickboksing kao sport za tu djecu. Ovisi jako puno tog o treneru, naravno šta trener radi, kako priča, kako se ponaša. Mi nekako gledamo uvijek biti, rekao sam i zadnjih, gledam uvijek nekako svojim primjerom povesti, jer oni su stvarno od fakulteta, od poslova koje rade, kako se ponašaju vani, mislim da stvarno mogu biti primjer svima. Glavna tema zbog koje sam došao jeste Golden Fight event koji se održava krajem godine u Osijeku. Dugo godina u Osijeku nije neki bio borilački event. Pa je, stvarno, evo sad već dugo vremena nije bilo nikakvih evenata ovdje u Osijeku. Mislim da je Osijek stvarno, što se tiče publike, da ima publike, mislim da je publika zahvalna i željna takvih evenata i ja mislim da će ovo biti iskreno bomba. Mislim da će biti odličan event, da će dvorana biti puna. Čekamo još naravno cijeli fight card da vidimo kako će to izgledat, ko će se s kim boriti, ali s obzirom na nekakve ovakve priče koje sad između nas pričamo, bit će to većinom domaći borci, bit će dečki iz Đakova, Andrej i Karlo Kedveš, bit će naši domaći momci iz Osijeka ovdje. Uopće ne sumnjam u to da će ih doći podržati cijela regija i evo, baš se radujem, iskreno baš se radujem, mislim da će biti odličan event. Koliko vama znači što ćete nastupiti, da kažem, u svom rodnom gradu, pred domaćom publikom u isto i u Golden Fightu? Pa evo, prije ovog sam nastupio na Gloriju, što je bila mi jako velika stvar nastupiti,
u državi jel, u kojoj živim, tek nastup u gradu gdje živim, to je ono još na entu. To je ono potpora prijatelja svih, eto što isto igra ulogu, to putovanje i sve, znači oduzimamo to, puno lakše odmah skidanje kila, sve manje stresa oko svega. I evo kažem još jednom, iznimno veliku ulogu igra, naravno pozitivno. Evo. Meni isto normalno, prvenstveno zbog putovanja, neću biti umoran, bit ću odmoran, pred domaćom sam publikom, isto tu je moja obitelj, prijatelji, svi. A također spreman sam bilo kada da se borim, nebitno je to u drugom gradu ili negdje drugdje. Meni osobno jako puno to znači započeti profesionalnu karijeru, ovo će biti moja prva profi borba. Nadam se pred prepunom dvoranom. Osijek ima stvarno zaista odličnu publiku. Još pogotovo što dugo vremena nije bio nekakav ovakav event u Osijeku. Vjerujem uz domaće borce, kvalitetne domaće borce, da će ovo napuniti publiku te da ću imati veliku podršku u mojoj prvoj profi borbi. Ja bi još samo kratko dodao, znači što se tiče njih kao boraca, znači to su momci koji treniraju dugi niz godina, žrtvuju svoje vrijeme, žrtvuju izlaske, hranu, znači da sad se ne ponavljam opet iz početka, dosta je zahtjevan taj sport, moraš paziti na kategoriju i sve ostalo. Ono što je posebno motivirajuće ovdje sad oko ovog eventa u Osijeku je što su to profi borbe. To je ipak bitna razlika između profi borbi i amaterskih borbi. Ovdje imaš jedan meč, boriš se pred domaćom publikom, to je ono naval emocija, to je adrenalin, totalno je drugčije. Znači kad ideš na europsko prvenstvo ili na bilo kakvo drugo natjecanje gdje je taj natjecateljski sustav jer imaš 1, 2, 3, 5 mečeva u 2, 3, 5 dana, nebitno. Ovdje imaš jedan meč, cijeli fokus ti je na tom jednom meču i naravno da ga završiš što prije. Boriš se bez štitnika, naravno tu onda su malo i veći ulozi u svemu tome i vidim po njima ono i kroz pripreme i sve koliko su drukčiji i zreliji u glavi kad su u pitanju profi borbe i kad su u pitanju ove amaterske borbe, vidim da im to puno znači, vidim da su gladni, vidim da su žedni, da hoće jedva čekaju da izađu u taj ring. To je ono što bi ja naglasio i što je velika razlika u odnosu na neke druge mečeve. Kako se sviđa Golden Fight organizacija? Pa, šta znam, ja nisam imao iskustva sa njima još, ali koliko vidim marketing je to sve i koliko čujemo od boraca koje znam. Svi su hvalili i evo, očekujem da će biti na visokom nivou. Ima velik potencijal sigurno. Mislim da ima velike predispozicije da bude jedna od vodećih kickboks, ajmo reći i ostalih tih borilačkih sportova, organizacija, da bude jedna od vodećih organizacija na ovim prostorima. Da, jednostavno pokrivaju i, da kažem, i boks, kickboks, Muay Thai i MMA. Obično ljudi neko ne voli da prati MMA, ako ne voliš da pratiš MMA, gledaj kickboks, ako ne voliš kickboks, gledaj fair knuckle. Ima za svakog po nešto i mislim da bi stvarno mogao biti jako dobar event i u budućnosti, ne samo sada. Kako su vaše očekivanja, da će biti puna dvorana? Ja iskreno vjerujem da hoće. Mislim da je Osijek dobra sredina, kažem, ljudi su željni takvih borbi i takvih evenata, nema ih baš puno u zadnje vrijeme i ja mislim da će biti odlično. Najteže da pobedi, da se stekne poštovanje kod svojih ljudi u svom mjestu. To je uvijek tako, da. Poštujte sa strane, ali najteže da dobiješ poštovanje od to je uvijek tako i to nosi jedan određeni pritisak, dodatni borba pred domaćom publikom, ali nosi svoje čari, kao što sam malo prije rekao. Ja mislim da će dvorana biti puna, evo iskreno vjerujem da će biti puna dvorana. Kako protiču pripreme, ste zadovoljni? Pa da, evo, sad smo se pripremali za to europsko prvenstvo, naporne pripreme odradili i mislim da će i samo europsko prvenstvo, budući da su amaterski mečevi, dobro doći kao priprema za to što nas čeka u 12. mjesecu. Hvala Bogu, nema niko nikakvih ozljeda, spremni smo za europsko prvenstvo, to nam je isto jedan veliki challenge, tako da spremni smo, dat ćemo sve od sebe i jedva čekamo.
Što se tiče mene osobno, zadnje natjecanje je bio svjetski kup u 6. mjesecu. Nakon toga sam možda uzeo tjedan, dva odmora i maltene sam nastavio istim ritmom treninga kao što su bila i natjecanja, tako da od 7. mjeseca do 12 samo pun gas. Pa nema šta, dečki su rekli sve, evo, sezona nam je završila, međutim oni su nastavili trenirati, imali su neki kraći odmor, malo preko ljeta, ali doslovno kraći odmor. Krajina ga gotovo i nije imao jer se pripremao za Glory. Prošli smo stvarno grozne pripreme i sad isto za ovo Europsko prvenstvo, stvarno su naporno trenirali, kvalitetno su trenirali, imamo neki svoj ritam, imamo neki svoj princip kako se pripremamo za sva natjecanja, kako to tempiramo i evo, dosad se to pokazalo da radi, da funkcionira i što se tiče kondicijske pripreme i tih stvari, mislim da tu neće biti problema, a mislim da su oni stvarno u top formi. Mogu neke osnovne informacije o klubu za nekog ko bi želeo da krene sa borilačkim sportom? Gdje može da vas nađe? Pa evo, dvorana se nalazi u ulici Stjepana Radića 58, u prostoru Sportske akademije Osijek. Može doći bilo tko, bilo kada, slobodno ili nazvati na broj telefona ili putem društvenih mreža ili web adrese može se javiti, može doći, odraditi probni trening, vidjeti kako to sve skupa izgleda i upoznati se s tim sportom. Da vide ljudi zapravo da to nije nikakva brutala, nikakvo nasilje, da je to zapravo prekrasan jedan sport i da ljudi mogu uživati u tome. Može svako posebno od vas da kaže zbog čega bi neko trebao doći na Golden Fight Severine? Pa prvenstveno, evo, dođi se zbog mene. Pa, evo, prvenstveno što bi trebali, mislim, lokalni borci, ljudi koji su tu, jel, iz Osijeka i okolice, kog ćete podržati ako nećete svoje, jel, tako da, evo, bio bi red da se napuni dvorana, da nadglasamo navijače od protivničkih boraca. Zato što vjerujem da će biti brutalni nokautova, da će biti puno krvi, da ljudi to vole vidjeti i da će sigurno biti zanimljivo. Smatram, a i vjerujem da će ljudi se odazvati u velikom broju i da će dvorana biti puna, prvenstveno zbog odličnih domaćih boraca, a i bit će stvarno dobrih borbi. Ja bih rekao da, evo opet ponavljam, znači iskreno vjerujem da će dvorana biti puna i mislim da će ljudi doći to podržati. Zašto? Zato što se uglavnom priča o nogometu, uglavnom se priča o nekim drugim sportovima, borilački sportovi su uvijek bili onako marginalizirani, ajmo to tako reći, i vjerujem da je sad ova prilika i da će to Osječani prepoznati, cijela regija da će to prepoznati zapravo i da će doći podržati ovaj event, da se malo priča o nečem drugom, ne samo o nogometu i o nekim drugim sportovima. Baš tako, ništa, da vam se zahvalim što smo odradili ovaj intervju, želim vam svu sreću da ostvarite pobjede, da prođete bez povreda i da opravdate očekivanja domaće publike, da vas isprate i djevojke i bivše djevojke, da se dokažete i očekujem knockout večeri. Normalno, bez problema. Pazi šta si obećao. Pazi šta si obećao. Obećajem knockout. Ljudi, to je to, hvala. Hvala.